shesheni ya kwinawe ani geto mansaimo nina nijetago kata na ne go showa tuoka go showa shesheni hakwinawe. How was your weekend? My weekend was superb. Yes. Irari jaga muno. Ulitembea? Nimetembea hapa kule. Ama umekaa tu digo ukaambia watu umetembea? Nithi agita halali. Aga ikoje ragite kudugutiganite. Ndeguo. Na hari agithiete au muda twacemania. Akijira ungeithiria mansaimo. Na salimika sana. Yes. Matirige no makoneaga. Matirige no le ona muda royo no wete go kata waino ri. Akamukuria kiuria kia mbere eko mansaimo. Yes, and it is good. Yes, leo guys okama akijira wacoka ku umugeithia muno. Kageithika muno. Ona ndikoretwo na uru. Yes. Ngoretwo within. Sijatembea sana. Nimekuwa tu hapa kule. Na leo muthenya wa ira to caci rĩu gũkicoka ukiuma caci tigo githio getha andu mundu angĩkĩhurũka na arume ai undu akĩrĩ umwe asa ati gwitindaga hau ukĩinainia mwana ukamahe kahinda mena nyina mabodi enenda okera ciana na ti gwitinda hau tiendele kwaga kwenda guikara nacio nani nukahacia na ihinda ya kubodi na mamu wao. Yes ti guthinda makibodi nawe asiria unatembea kidogo unaenda unabodi na marafiki huko kabodi na aria magikumbika tondu uthiri undu wakorwo imurutagite mundu wa ukumbika kana andu mangi arata na nikuratwikire study kitu na ndirathomaga handu ndiraigua ati ore urathie na mbere ukurite kuma miaka 50 ri arata ni mambagia kugia bata gukira family kuma miaka 50 na gatwika ati to the general health yaku ri ni mapriaga party nene muno tondu hinde hiko ciothe ungikorwo wi mukenu wi na thayo ukigua wega mwiri waku ni ukoragwo wi sawa ona hinde ni hotaga immune system yaku ni hotaga guikara wega no hinde no kungitwika ati ndukire na arata uikaraga orogo in fact ona ndocio metagwo roni riri acio iguaga ati mundu ni introvert ri ni kuiga tu kuigania ri andu acio makihithukagirwo nginya ni homa mukenana ni guthii na ni kahoma tu ukagua ucio kuigana ndiramuonire ri amane ni mohota ni wijo na ngai ni mohota muno na ni kahoma hindi yo no ndore maikaraga mekeneire ri it's very okay na ndona ndi maundu ucio ni wama tondu ngikorwo na arata amari yara twetaga genuine friends a friend in need a friend indeed ucio twetaga a friend indeed ucio ri akoragwo wa bata muno miaka ta yakinyo ya 50 tondu tari ugikinya miaka 50 ri ndu hindi riu niguo ona wangari waku megukorwo makiguru thiru kuona ndo niguo arageria kwendia na we ukamba ugathii ugeka cabe ya kurehera mwana ke ukona kundu gugutire kindu kingioneka kiga na ihenya ukwa kurwara niki tondu ahikio ni ngia ukamuria maitote wanjira tago atia ndio ri nake njite ndire niguo arahira na mahu ni gutinda ukinjita ugakwira ringi ukamuruna asira kangora the sunset hours yes you will need friends more than like they kuona no ni gwikira gwa tiriri it's very very important tondu thino wa muturire wa mundu family should come first thino wa maisha ma mundu otherwise kila kitu iko sawa kila kitu iko chonjo kabisa.